Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kinong yalam bagi dekhot ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization menta ka sngi ka khatsan tarik unai lor kilami banlet sakayeng dorbar thau ain ka jella ban sngap ya ka dorbar senrai katei ka jingthmu jong katei ka seng banlet sakayeng dorbar thau ain ka jella na ka banta ban sngap ya ka dorbar senrai kadei hadin bakila deb banyo e ka jingbet lengba ki pas balayo nadu ka khandai tarik mentau penai nailor Henry ketika jingthmu ka jongki kala pulom no hadin bakila syak hang ha ki bor penyai district bat ki pulet ko ha jingkeng laban belap tha ban khangla diki dau lampang ka ing dorbar thawan ka jella lengba ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district ka ba ka te ka jingsha khanglat kala penbitar lab ikite ki nongelam bat ki dekhot ka HITO kim sa su ki pator ko kan ni nakalian jini kiong ba kiong ni la na man isong asam kiong la ai ka pot apply ka pas tingin apply kene ke ka pas te bro khoi ki khon ni dan ka pas andre hang ne ka pelapau sai ba ka an hang ne ka ba matla ka ba kelut wat ka baso jakor do tang li selen rup le ning sarkar ka lolong ni pun de badai ba ka ai hi ka petsange hi ba ka baso phla do nadu kandai tarik la de bai Insya Allah dengan penting kan, balikin syu punya. Dalam apa yang ni kita orang bah tentang. Pada hadu mentangin lah orang bah ada keritin, tangin sedispas nanti. Hadu mentangin orang tak clear message bangi. Kini kada peling kajing bomsyak ada sarkar ini ban song assembly kada kalau jing support bat ruling bat opposition. Dan ada balai maki ke singapjar. Kila ada barang ladayu kasil sincar tak bah. By for the people, kepada kejongi tengah assembly, kamdai jongki. Tu sial alu la yelun mas tengkar bani air. La sinya ngayu katai kita bendriu. Dari assembly sina ada bisa jongi ni ada kejongki ni. Mana pasal tu lagi ni? We are service, they are servant. di golong ka intention kejongi hikum keseng banyak dan mentalang nanti banyak ban tapi ya ketika sedih ke benta ketika competition long hlos nang rim ke bangi kuat ban witness lani kuat ban sengap ya ki ki mat ki bangi lihat dawa bagi mat isu gimana res ngal yang keseng atau ki keren ne em hokok assembly nama tak dawa jong beri kita gitu tam yo podu sam bat kibai digi isu ki mat ki bangi lihat res na keseng tungin andai pen ban hadin bangi yo ki pas ban ya dan mentalang hokok assembly ban isong hokok assembly andai lapoi huni pat ka kelak kongkong yang hana ba nggak bar mungkin sya semala jengi jika peti sai ba kini di sarkar ke ba tolong klik ka presiden tolong klik is kam dei stable government kadi government tang nagbanta ba di bukuan mentoy tang katu kami tang bandiang ya ki yang gatem lagam mulai kun dapat katu ya ka ya ka imong jong ba jala jong ini bro jadi negeri yang jong ini nam jong khai nam jong klik ti sinai pun budin isu bersateng nadok ki bodar isu highway nang kaki coke factories itu kikam jing dersi po kejala jongi tigeling jongi tang kata him kuat ban ai kubor sarkar bang inong song dikti nang ni samat ini ai kating kan sarhem apa ka brief nya tra ya u virus rutin ya ketika rutin sakat nuken ini empunya ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam